Komnen Bećirović, pisac i publicista. Poznat je kao borac u odbrani srpskih nacionalnih interesa protiv onih koji su neosnovano napadali celokupan naš narod. Njegove tekstove objavljivali su Monde, Figaro, Quotidien de Paris i drugi poznati francuski listovi. Komnen je bio veoma angažovan i na okupljanju Srba u Francuskoj i na njihovom povezivanju sa maticom. Gospodine Bećiroviću, neizbežno pitanje je srpska zajednica u Francuskoj. Čime su naši ljudi preokupirani, šta ih najviše brine kada je u pitanju otadžbina? Svih ovih godina, počev od raspada Jugoslavije početkom 90-ih do danas, najkrupnije pitanje koje je zaokupljalo nas Srbe u dijaspori bilo je pitanje sudbine našeg naroda. Bilo je pitanje kako odbraniti srpski narod na koga je neopravdano bila navaljena ogromna krivica za sva zla prethodne Jugoslavije i malte ne sva zla na Balkanu tokom vijekova, tako da su Srbi u Francuskoj, kao i ostalim zapadnim zemljama, jer otuda je dolazila nepravda na Srbe. Znači, to je bila naša glavna preokupacija. Sada je naša preokupacija kako da se popravi slika o Srbima, kako da se pomogne oporavku srpskog naroda, srpskih zemalja, ne kažem samo Srbije, kako da se sačuva ono što je ostalo i kako da se povrati najsvetiji dio srpske zemlje, Kosovo. U Parizu žive i mnogi srpski intelektualci. Oni su takođe zainteresovani za događaje u Matici. Da, ima vidnih imena, među kojima bih istakao u prvom redu mog velikog prijatelja, već 30-40 godina, velikog intelektualca, koji nikad nije živio u Srbiji bez što je povremeno dolazio. Mislim na Kostu Hristića, koji je bio od vrlo istaknutih francuskih novinara, kažem bio jer sada je otišao u penziju, iako i dalje nastavlja da piše. Dakle, Kosta Hristić, koji je potomak čuvene porodice Hristića, koja je dala Nikolu Hristića, predsjednika vlade Srbije pod Mihajlom Obrenovićem i kasnije diplomatu Boška Hristića, koji je bio Pašićev sekretar, i ambasador Jugoslavije u Atini i u Rimu. Dakle, Kosta Hristić je jedna od najvažnijih ličnosti u srpskoj dijaspori u Francuskoj. Ima i drugih, na primjer, da, upravo sam to htio da kažem, našeg velikog prijatelja, našeg velikog slikara, hoću da pomenem, koji se zove Bata Mihajlović, koji je našu srpsku muku, našu srpsku dramu, našu istoriju, našu duhovnost izvanredno ispoljio u svojim slikarskim dijelima. I jedno od tih dijela je ovdje, na zadnjoj korici ove knjige. Vidite ovaj lovčen. Ovo je Bata Mihajlović, lovčen kao neugasivu buktinju. Bata Mihajlović je naslikao ovaj lovčen posle razaranja Njegoševe kapele na Lovćenu, Lovćenskog svetilišta. Ja sam bio jedan od onih koji su se pobunili protiv toga čudovišnog poduhvata i vodio sam kampanju koja je poprimila prilične razmere na zapadu 70. 71. 72. i napisao sam u Mondu zbogom Lovćenskom svetilištu. Bata Mihajlović je bio toliko, da kažem, oduševljen tim tekstom da je hteo apsolutno da me predstavi naspram Lovćena i time mi učinio veliku čast, a tu sliku sam stavio na zadnjoj korici ove knjige koja se zove Borba za Lovćen Njegošev i koja rezimira, zaokružuje upravo 30 godina te borbe koju sam vodio sa ostalom mojom srpskom braćom
borbu prvo za spas Njegoševe zadužbine na Lovćenu, a zatim za njenu obnovu i za uklanjanje sa Lovćena onoga što se na njemu sada nalazi, dakle za vaspostavljanje Njegoševog Lovćena i za uklanjanje onoga što je sada na njemu, a što nije uopšte Lovćen Njegošev. Da malo progovorimo i o Francuzima. Kakav je sada njihov stav o nama? Meni se čini, nakon svršenog čina, to znači nakon rata NATO-a protiv Srba, da ipak postoji jedna grižnja savesti kod Francuza u odnosu na ono što su činili. Moram da kažem da nisu svi Francuzi učestvovali u tom čudovišnom poduhvatu protiv Srba. Bilo je velikih ljudi u Francuskoj kao Pierre-Marie Gallois, general Pierre-Marie Gallois, koji je bio jedan od glavnih de Gaullovih saradnika i koji je tvorac francuske nuklearne moći. Dakle, general Pierre-Marie Gallois digao je svoj glas svih ovih godina i on je savjest velike francuske nacije. Između ostalih, njega citiram na prvom mjestu, tu su i druge ličnosti kao Jean Dutour, član Francuske akademije, veliki pisac. Tu je Paul-Marie de la Gorce, veliki geopolitolog. Tu je Vladimir Volkov, Rus, daleki svojim dalekim poreklom. Tu je Patrick Besson, sjajan pisac. Dakle, tu je Louis Dalmas, veteran francuskog novinarstva, sa kojim smo osnovali jedan časopis koji se zove Balkan Info, jer nismo mogli da iznesemo naše, ni mi Srbi, ni naši prijatelji Francuzi, naše stavove u francuskim zvaničnim medijima, nego smo morali da napravimo svoj sopstveni medij, neku vrstu samoizdata. Ja mislim da se situacija u osnovi poboljšala. Komnen Bećirović je autor više knjiga i publikacija. U protekloj godini objavio je čak 3 knjige od fundamentalnog značaja za srpski narod, i to na francuskom jeziku, a potom su prevedene i na srpski. U duši Kosovo, spašavanje Lovćena i potapanje Morače. Vaša knjiga o manastiru Morača objavljena je u znaku velikog jubileja. Puno lepih reči izrekao je i episkop Amfilohije Radović. Vidite, nije samo u pitanju manastir Morača koji je tu, koji datira iz 1252. iz vremena kralja Uroša, a koga je podigao Nemanjin unuk knez Stefan, sin Vukanov. Dakle, manastir Morača u kome se nalazi čuvena freska, čuvena u svijetu, možda najljepša freska Svetog Ilije u hrišćanskoj umjetnosti, kako na zapadu, tako na istoku, a koja se zove Gavran hrani proroka Iliju. Ali u pitanju i drugo, u pitanju je čitav kraj, u pitanju je čitava zemlja. Vidite ovde ovaj kanjon Morača i rijeku Moraču na došlu od topljenja snjegova. Znači, u pitanju su velika prirodno civilizacijska bogatstva. Znači, kanjon Morače, kanjon Mrtvice, koji su stari desetinama miliona godina, po cvijeću, ovaj kanjon je star 50 miliona godina. Dakle, ugrožena je čitava dolina Morače, kao jedinstveno, samo da završim, samo kao prirodno, kao jedno izuzetno prirodno istorijsko područje sa svim, dakle, svojim bogatstvima, a ne samo manastir Morača. I zato sam napisao odbrana Morače od potopa, znači odbrana čitave doline Morače sa svim njenim prirodnim i civilizacijskim blagom, među kojima ovde ima nekolika prizora na koricama ove knjige. Šta je sve ugroženo gradnjom buduće hidroelektrane? U stvari, znate šta je ova knjiga? Mi smo od 1987. do 1991. vodili veliku borbu za spas Morače. Borbu, tako reći, koja je poprimila svjetske razmere. Ja se ponosim što sam od pitanja moje zavičajne Morače napravio svjetsko pitanje. Dakle, kako se to desilo? Desilo se tako što su ljudi, ne samo ja, ovo nije samo moja knjiga, ovo je zajednička knjiga, ovo je neka vrsta simfonije za spas Morača, jer u ovoj knjizi ima 50 imena, od kojih nekoliko, 1/10 prvoga reda. Vi ćete ovde naći
profesora doktora Dejana Medakovića, predsjednika Srpske akademije nauka. Vi ćete ovdje naći doktora Dragoslava Srejovića, arheologa Svjetskog glasa, Sretena Petkovića, našeg velikog istoričara umjetnosti i autora velike monografije o Morači. Vi ćete ovdje naći ova knjiga je jedno mnogoglasje, kažem, simfonija za spas Morače, sve što misli u srpskom narodu, iz raznih oblasti, geografi, geolozi, istoričari umetnosti, oni su rekli ne potapanju Morače utoliko prije što se hidroelektrane i što se struja može dobiti, hidroelektrane mogu napraviti na drugim vodotocima gdje ne bi bilo nikakve štete i što se struja može dobiti za Crnu Goru po daleko manju cijenu od ona koja hoće da se dobije po svaku cijenu na Morači. Naš sagovornik je i inicijator svetske akcije za zaštitu kulturnog blaga srpskog naroda u otadžbini. Pre nekoliko godina doveo je u našu zemlju poznatog švajcarskog i svetskog ekologa i osnivača Fondacije za zaštitu prirodnog i kulturnog blaga Franca Webera. Weber je u ime Kulturne Evrope predložio UNESCO da podrži hitno stavljanje pod zaštitu spomenika kulture na Kosovu. Uskoro će Komnen ponovo dovesti Webera u našu zemlju. Od kolikog je značaja bila ranija poseta Webera našoj zemlji? Ona je bila veoma značajna. Ona je bila ključna. Mogu da samo ovdje, dakle, ova knjiga se otvara na poruku Franca Webera. Ova knjiga počinje uvodnom riječi Franca Webera koju on poslao za objavljivanje ove knjige prošlog ljeta, gdje on pravi apel crnogorskoj vladi da se Morača poštedi i da se ostavi za buduća pokoljenja. Evo Franca Webera sa mnom u kanjonu Morače u mjesecu junu 1988. Nažalost, ova slika nije mogla ovdje da bude reprodukovana u boji. Dakle, kako je došlo do angažovanja Franca Webera? Ja sam se sa Weberom sreo na Delfima. Delfi su najslavnije antičko svetilište. Dakle, Apolonov hram u Delfima. Desilo se, sam video jednu emisiju na francuskoj televiziji, njegovu kampanju za spas Delfa, jer su u Delfima nameravali da podignu ništa manje nego kombinat aluminijuma i trebalo je posjeći 2 miliona maslina. Franz Weber se kao veliki ekolog koji je osnovao već 1965. jednu međunarodnu ekološku fondaciju kojoj je cilj da štiti prirodna i kulturna dobra širom svijeta i koja je vrsta nekog malog UNESCO-a, Franz Weber je branio Delfe. Ja sam vidio tu emisiju, bio sam prosto ozaren, oduševljen i pisao sam odmah jer u tom momentu se pojavila avet potopa nad Moračom. On je odmah reagovao, došao je u Crnu Goru. Kad je vidio Moraču, beskrajno se oduševio. To je bilo proljeća 1988. Došao je sam. Kad smo se našli u kanjonu Morače, kad je vidio kako Morača valja svoje tirkizne talase, kad je vidio ogromne litice između kojih Morača teče, huči, u kojima odjekuje poj Morače, jeka Morača, on je bio beskrajno oduševljen i rekao je: ovo je velika Beethovenova simfonija, ovo treba spasiti. A već kad je ugledao, izašavši iz kanjona, manastir na jednoj litici, na jednoj zaravni, visoko iznad korita Morače 50 metara, i kad je saznao iz koga je vremena i kad je ušao u njega i vidio freske, vidio Gavrana koji hrani proroka Iliju, dakle, njegovom oduševljenju nije bilo kraja i on se onda zauzeo svom strašću za spas Morače. Došao je sa 10 novinara, među kojima i novinar Monda, urednik ekološke rubrike Monda, autor, ekolog nekoliko knjiga, Roger Kahn, i Mond je posvetio čitavu stranu spasavanju Morače, a u isto vreme i Studenice, jer u to doba je prijetio potop i Studenici. I tako je, da kažem, pitanje Morače internacionalizovano. Nije bio samo Franz Weber, bili su i britanski vizantolozi sa Oxforda koji su digli glas protiv potapanja doline Morače zbog ugrožavanja jednog od najvećih dela vizantijske umetnosti na našim prostorima, to jeste
ove čuvene, to jeste manastira Morače sa svojom arhitekturom, a posebno sa čuvenom freskom Gavran hrani proroka Iliju. Digao je glas UNESCO, iako manastir Morača nije pod zaštitom UNESCO, a bio je stavljen na listu, na prijavnu listu UNESCO, sa koga je, nažalost, skinula sadašnja crnogorska vlast. I radi se o tome da se ponovo vrati na listu, za kandidaturu UNESCO, kako bi se Morača, manastir sa cijelim područjem, kao jedinstveno prirodno istorijsko područje, stavio pod zaštitu te svjetske organizacije. Srpska crkva je odlikovala gospodina Webera svojim najvišim priznanjem. To znači ordenom Svetog Save prvoga reda. I zaista, ako je jedan čovjek sa zapada, ako je jedna velika ličnost sa zapada zaslužila, to je Franz Weber i to je general Galois, o kome sam govorio malo prije, koji je također dobio orden Svetoga Save prvoga reda. Dakle, nažalost, Franz Weber nije mogao da dođe, javio nam je, izvinio se posebno kod njegove svetosti patrijarha Pavla, kod mitropolita Amfilohija, da nije mogao u ovo doba godine, kada se svode računi, kada se drže generalne skupštine, a on ima nekoliko organizacija koje vodi, u prvom redu njegova fondacija Franz Weber, koja ima međunarodni karakter, nije mogao je da uzme jedan dan, ali nije mogao da uzme 3 dana, jer trebalo jedan dan da dođe, jedan dan da bude, jedan dan da se vrati. Zamolio nas je da to odložimo, da ceremoniju predavanja ordena odložimo za kasnije, recimo za februar, kada bi on vrlo rado došao i kada bi ne samo posjetio Beograd, nego i nekoliko naših manastira, u prvom redu Moraču i Studenicu. Ne možemo, a da ne kažemo i da ste pripremili knjigu dijaloga sa poznatim francuskim i evropskim piscima i filozofima. Među njima su, znamo, Sartre, Malraux, Camus. Sa mnogima ste bili ili ste i danas lični prijatelji? Taj dio moga stvaralaštva, moje delatnosti, da tako kažem, datira iz 60. godina, kada sam kao mlad postdiplomac na predlog, na preporuku našeg zajedničkog prijatelja, mog uvijek voljenog i cijenjenog profesora Dragana Nedeljkovića, kada sam otišao na postdiplomske studije u Francusku. Desilo se da me profesor Nedeljković stavio u vezu sa jednim od njegovih profesora, Jeanom Gomijeom, velikim komparatistom sa kojim sam počeo da spremam tezu, doktorsku tezu, a ovaj me stavio u vezu sa nekoliko istaknutih francuskih ličnosti toga vremena, među kojima Raymond Aron, koji je bio filozof, sociolog, editorijalista prvoga reda, koji je praktično vladao političkom mišlju decenijama. Dakle, sa njime, sa jednom drugom velikom ličnošću koji se zvao Max Paul Fouché, koji već 20 godina nije od ovog svijeta, ali koji je bio veliki novinar, nadahnuti pjesnik, i sa jednom drugom velikom ličnošću Roger Caillois, koji je bio veliki filozof prirode i direktor jednog odsjeka za svjetsku baštinu u UNESCO. Tako da smo ubrzo, kako da kažem, postali čak i prijatelji. Postao sam prijatelj tih ličnosti, imao sam čast da me oni prime među svoje prijatelje. Onda sam napisao nekoliko članaka i o njima, a oni su me povezali sa drugim francuskim piscima, tako da sam sreo čitavu jednu plejadu francuskih pisaca, 15-16, među kojima François Mauriac, Nobelovac, Louis Aragon, Elsa Triolet, naravno Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, i te svoje susrete krunisao sam sa onim kome sam se najviše divio, sa André Malraux. I mislim da sam imao razlog, jer André Malraux je taj koji me podržao u borbi za spas Lovćanskog vrha i svetilišta, za spas Njegoševe zadužbine na Lovćenu, davši mi, dakle, plemenito, bez oklijevanja podršku. Zašto? Zato što je Malraux
kada sam mu dočarao, kako da kažem, jednim svojim tekstom i fotografijama ko je bio Njegoš, Malraux je bio beskrajno impresioniran, oduševljen Njegoševom sudbinom pjesnika, vladara, sveštenika, pjesnika, najvećeg pjesnika jednog naroda, koji je umro u 38. godini i koji je sahranjen na vrhu jedne velike planine u crkvi. To je jedinstvena sudbina u svjetskoj istoriji i Malraux je naravno bio time jako impresioniran i odmah mi je dao podršku i obratio se jugoslovenskim vlastima, u prvom redu Josipu Brozu, ali nažalost uzalud. I ja donosim u ovoj knjizi celo jedno poglavlje u kome je riječ o podršci Malrauxa meni i ostalim braniocima Lovćenskog svetilišta. I na kraju, gospodine Bećiroviću, šta nam poručujete? Šta poručujete srpskoj dijaspori? Da se operemo od ljage, ocrnjeni smo za čitave decenije. To je jedno. Onda moramo vrednovati, raditi sve da se promovišu naše vrednosti, da se promovišu naše kulturne vrijednosti, naše duhovne vrijednosti. Moramo također u mogućnosti što se tiče materijalnih mogućnosti, jer Srbi u dijaspori su se dosta istrošili za ovih 10-12 godina. Moramo nastojati da se pomogne ekonomski oporavak srpskih zemalja, da se riješi bijeda u koju je zapao veliki dio Srba, posebno tragedija izbjeglica, kojih u Srbiji ima blizu milion. Moramo raditi neumorno. Ne smijemo se odreći Kosova. Moramo raditi na oporavku Kosova, bilo u dogovoru sa Šiptarima, bilo na drugi način. U svakom slučaju ima se posla na svim poljima. Na duhovnom, ekonomskom, kulturnom, diplomatskom, medijskom i bilo bi idealno kada bi se stvorila neka svjetska srpska organizacija koja bi mogla da objedini sve te faktore i da objedini sve te faktore, a u isti mah da objedini sve te srpske energije koje su kako u otadžbini, koje postoje kako u otadžbini, tako i u dijaspori. Na muci se poznaju junaci. Ima i francuska poslovica koja zove L'homme se révèle dans l'épreuve. Čovjek se otkriva kroz iskušenja. Gospodine Bećiroviću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.